Ndagushuhuje kandi nguhaye ikaze wahisemo kubana natwe nk'ibisanzwe tuba turi kuganira kuri siporo y'inaha iwacu mu Rwanda, twibanda cyane cyane ku ma ekipe aba azwi cyane ndetse n'atazwi, nayo tukagenda ducukumbura amakuru aba ari indani muri ekipe, tukanarebera hamwe amwe mu makuru aba agezweho hanze y'u Rwanda. Kuri uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira kuri ekipe ya APR FC. Ni ekipe muri iyi minsi itari kwitwara neza, dore ko ubu yamajije no kuba yatangwaho ikirego n'ikipe ya Gorilla ko yaba yarakinishije abakinnyi barenga cyangwa se abakinnyi barenga ku bakenewe, aho yari irimo ikinisha abanyamahanga barindwi mu mukino wayihuzaga n'iyi Gorilla. Rero Gorilla yaje kuba yatanga ikirego, na APR nayo yaje kuba ishaka uburyo ki yakiregura. Hari ingingo nyinshi iri kwifashisha ngo ibe yakiregura, ibyo byose turaza kubiganiraho. Hari umutoza waje kuba, hari uwo bita team manager yaje kuba yahagarikwa, ibyo nabyo turabirebera hamwe. Mwibutsa gukanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, ni iby'agaciro cyane kubera ko amakuru nk'aya ngaya agezweho n'ahandi wayakura usibye kuri Kwa Kuntu TV, n'andi makuru yose meza ayo tuyabagezaho kandi ku gihe. Twihuse reka turebere hamwe ku makosa ekipe ya APR FC yakoze, ndetse ashobora no kugiraho ingaruka zitari nziza kubera ko niramuka itsinzwe n'uru rubanza biraza gutuma ikurwaho amanota 3, ndetse bivuga ko izaba yatsinzwe n'iyi Gorilla ibitego 3-0 aricyo bita mpaga. Ubundi iri tegeko ryatowe mu mwaka wa 2018 nibwo bemeje ko ekipe izajya ikora amakosa yo kurenza abanyamahanga mu kibuga bagenwe cyangwa se bemejwe izajya ihanishwa igihano cya mpaga, aribyo bavuga ko iba yatsinzwe ibitego 3 ndetse igakurwaho amanota 3 ku manota yari isanganywe. Ibi rero bishobora kuzadindiza ekipe ya APR FC kubera yuko ubu tuvugana ifite amanota 5, izakurwaho amanota 3 isigarana amanota 2, gusubira inyuma cyane ugereranyije n'andi ma ekipe ayiri imbere kandi bahataniye igikombe, ntabwo biba byoroshye. Ibi rero byaje gutuma ekipe ya APR FC ndetse ubuyobozi muri rusange bw'ikipe ya APR FC buba buhagaritse uwari team manager bamwita Eric Ntazindi. Uyu nguyu akaba yahagaritswe by'agateganyo kuri uyu wa kabiri, ubwo ekipe ya APR FC yari mu myitozo yitegura ikipe ya Vision. Uyu team manager yaje kuba rero yabwirwa ko araza kugana kuri office agafata ibaruwa imuhagarika by'agateganyo. Nta kindi yahise akora, yahise ava mu myitozo ahita yigendera direct. Ubundi bivugwa ko team manager wa ekipe niwe ukwiye kumenya abakinnyi bari buze kuba babanza mu kibuga, abakinnyi bari buze kuba basimbura, cyangwa se abakinnyi bafite ibibazo abo ne bamwe baba batari bukine. So rero ibi byose bikaba ariwe byagiyeho, nawe ntabwo igeze abihakana, ndetse hari byinshi yaganiye yatangaje avuga ko ari amakosa yabaye kandi ari amakosa akomeye. Rero kwakira ibihano atari ibintu ajuriraho. Yaje kuba avuga ko n'ubundi azaguma inyuma ya ekipe ya APR FC kubera ko ayikunda cyane kuva na kera. Uyu nguyu yaje muri APR FC muri 2022 2023, urumva ko amazemo imyaka 2. Ni umuteam manager nyine, usibye nyine bya indi biba bibube, nta yindi kesi ya danger yari afite muri APR FC. Ubwo rero akaba yahagaritswe by'agateganyo. Uyu mugabo akaba yavuze ko ubundi yaciye kuri WhatsApp ye atangaza aya magambo avuga ko ari amakosa yabaye kandi nawe atarimo arahakana, yemera ko yakoze amakosa kandi akaba yemera icyaha. Rero ekipe ya APR FC ikaba ifite indi ngingo irimo yifashisha mu gihe imyanzuro itarasohoka. Ni ingingo iri kwifashisha mu buryo bwo kwirengera, ariko sinzi niba iri buze kuba yayihira cyangwa se yaba ingingo nyamukuru yaza kuba yakifashisha mu rwego rwo kuba yatsinda uru rubanza irimo iraburanamo n'ikipe ya Gorilla. Ingingo iri kwifashisha ni ingingo
ivuga ko buri mukinnyi wese uri ku rutonde cyangwa se uri ku rupapuro agomba kujya mu kibuga. Iyo niyo ngingo yonyine APR ubu iri kwifashisha ngo irebe ko yakikura muri aya mazi abiri. Ariko se nibyo koko buri mukinnyi wese uri ku rupapuro aba yemerewe kujya mu kibuga? Ese ni ryari ajya mu kibuga? Ibyo byose reka tubiganire. Ubundi bavuga ko buri mukinnyi wese uri ku rupapuro cyangwa se kuri hariya ku ntebe y'abasimbura aba yemerewe kujya hehe? Mu kibuga. Ariko se bimeze gute kugira ngo byibura ekipe ibe yatsinda? Ni ukuvuga ngo niba abakinnyi bemewe ari abakinnyi 6 mu kibuga b'abanyamahanga, ntibivuze ko buri mukinnyi wese aba yemerewe kujya mu kibuga. Yego yajyamo, ariko agiyemo agiye gusimbura umukinnyi n'ubundi bahuje ubwenegihugu, kubera yuko niba dukuyemo umunyarwanda tugashyiramo umunyamahanga bamaje kureba, urumva tumaje kwica imibare, tumaje kwica amategeko agena ibigendanye n'abakinnyi b'abanyamahanga muri football. So ubwo bivuze ko kugira ngo abe yaragiyemo baba barakuyemo umunyamahanga umwe, noneho akajya mu kibuga agakina, kuko ubwo yari ari ku rupapuro ariko atari mu mwanya wa nyawo. Ni ukuvuga ngo yaragiye gukina mu mwanya w'undi muntu, akaba ari nayo mpamvu bitakoroha kugira ngo iyi ekipe ibe yakiregura. Ni ibintu bitoroshye kugira ngo ibe yatsinda. Byibura iza ko yarakuyemo umunyamahanga agashyiramo undi munyamahanga, byari kuza kuyifasha kubera ko nta kirego cyari kuboneka, nta n'icyo gorera ari kuza ivuga kuri iki kibazo. Bivuze ko rero ikipe ya APR FC nta bintu byinshi byo kuba yakireguraho byinshi bishobora kuza kuba byabivamo, nk'uko abantu benshi bari kubitekereza. Ndumva nta muntu urimo uratekereza ko APR FC yaza kuba yahabwa, twabyita nk'imbabazi. Ntabwo byoroshye kuba yahabwa imbabazi, kuko baramutse batayihannye byaba ari ibintu bitari kugaragara neza muri football, kuko ni amakosa, kandi amakosa abereyeho gukosorwa. Niba ikosa ryabaye rikwiye gukosorwa, apana kwikosoza irindi kosa. Baramutse batayihannye ntabwo byaba ari byiza, kuko yakoze amakosa. Ariko amahirwe menshi ni uko iraza kuba yahanwa, cyangwa se reka nere kuvuga ngo ni amahirwe, ni ukuvuga ngo amakuru menshi ni uko ishobora kuba yaza kuba yakakira ibihano, kandi ikabyakira na umutima utuje. So mbere yuko dusoza ikiganiro cyacu, reka tubibutse ko ikipe ya Rayon Sports kuri uyu munsi iraza kuba yakina na Musanze. Ni umukino utoroshye, umukino uraza kuba ari inkoroko, ni umukino ukomeye cyane, ni umukino utoroshye, kubera ko aya ma ekipe yombi ubundi ni amakipe batoroshye, ntabwo biba byoroshye. Rero nk'abafana twese tuze kuhura ku kibuga twinjoyinge, tumenye ngo bimeze bite. Uyu ni umukino amaprime yazamutse ku bakinnyi ku mpande zombi. Ku ikipe ya Musanze umukinnyi uraza kuba ekipe niramuka itsinze araza kuba yahabwa 180 gutyo, araza kuba yahabwa 150. Naho ku ikipe ya Rayon Sports niramuka itsinze, umukinnyi araza kuba yemerewe prime y'ibihumbi 100. Bakahita babarira no igitego nacyo gihagaze 20,000. Wahita ubarira ugasanga nyine igiciro cyazamutse hejuru cya prime. Ndetse ku muzamu nawe ntabwo yasigaye, aramutse atsinjijwe igitego yaza kuba yahabwa amadolari 100, ariyo amafaranga arenga 100,000, hafi na 30 by'amanyarwanda. Nuko bimeze rero ku ekipe ya APR FC, nuko bimeze hagati y'ikipe ya Musanze, nuko bimeze kuri ekipe ya Rayon Sports. Zigiye kuba zacakirana kuri iyi saa 9 rwose. Ni ibintu bimeze neza cyane. So ndabakunda cyane mwese, mukomeze kugira ibihe byiza.